ala ta mai na vin haturo te hope tau tali pe o lolotonga e whamafola hanga tonu me le teo me ofis palemia ai me a palemia whakau me tu'utu'uni Pule'anga ko ni ki he lockdown ni na o si oni mai poko nutu e mate katau ki i malolo pe o tali mo whakangong ki taimi e whakako mai ai Maulang. Maulang. Maulang loh. Kita hai dia di mana? Bunga talau. Itu kah atau bayi? Sì, Kakai. Uang lelei tu be, tu malo, mana ma win. Oh bisa, mana tahu lah. Uang lelei tu be, ale tio, kemou tu itu Pule'anga. Kakai Tonga, Pule'anga, vahe'i taimi, pokita totonu, totonu, taha enau nei tomani, toko sila lelei. Ale kokoya na imona imahi panamu mengaima umatawa keke me utu kosi na ifalama e vapuna me musila me mahina Christchurch o me kapasa sa toko me tutu ko Pulelulu Oct Kampung tokenu pe po ngona itu malam tapi ki Pule'anga ai hono nangari oku itangani ai covid-19 Celos malah tahu lah. Uang lelei tu be, ale tio. itu pati ai faka'auha ko ya ahau falaite walau itu osi Wake mahi tanu aku sesahulu, ese mama wakiholo. Mangai kuhua ai kesi itoman, teke ki faka'aulia. Ito ki mama yeke mo faka'aulia mai. Malo celos. Taha ko ya o hono. Apa kamu tu? Apa kau set? Mo one mai tala no ko ya.
mo te nahi o ngongo. Mo whanau mai ki he whamawhora mai koni he palemia. E mahi noi pe kua ua e mahaki tongani taimini pe kai. Pena hoko pe ai ngāwe whakataha o ko whahoko i tongani. I he ngai poti ngāwe koi ai Pule'anga, i ke ngai tau taha. Ngā hi kupu whenau i aki anga mahini. Ke tau whenasi aki ai. Ke tuku atu ai ma ngai whone tāpani. Ke maina pera ke mātoro i tongani. I hono manu i nei i motoro i tau Pule'anga. E neonga tau mamama o ke tuku pasi o kāwhi. Pule'anga ia tau nofo. Toa e mai whamiri i tongani wana mai kupo whaanga. Ia ngai whanua i tau Pule'anga. Au mai e pe ki e ngahi whanua ka ngā ape Pasifiki. Ia pe ki tola i ak motoro i tau Pule'anga. Tau ke whai e vai na naba mai ki Tonga. O ki tongani le ngahi whamiri. Ia mo ngahi kaina. Ko e ngahi whakarama koe ni e o whahoko atua me ke koe ane tūtou taraki me ke Pule'anga. E nau whiinga i whanonga koe ni ke toko whaaho mai ngahi o ngongo. Whakarama tu whaau ngongo, mana tōku mai ngahi o ngongo, i whaite mi ke pōsi. Kane te ega mo i whakarama makihe ai tata i tu kalemia i haaho toka maki. Te wani aki kope a faka'ulia. Ka hoko mai ke ahau. Mea te whoki ai mea ai e kai mea pe ki e komiti na ke koia na hana toke mai. Mai ngai ngau ma inga koe ni i whanonga atonga i he taina covid-19. Mai ngai tēnā a faitu'utu'uni ka Pule'anga i ha lockdown ka faufaua ki e taha. Pe wai hape loa koe i hama o enau Kakai. Ko e mea koe ko whai ai whiawhia ia. Mea mo ko i tongani ai covid-19. Ka kokina tolu koea ko lava atu o whaamai a kuko malo i. Kaka babe aupito mo oli koe whika ia. Ua ki a hopena e ko te ai e wā whetupo. Leo koko mai ai pe i e aho tōna ki. Ka te he whoki mai aho ni. Maralo mo mea mai pe he mahi tā o toko atu i he Facebook a. E he ke mahi o ngongo ke o atu. iPhone ai polo whamanatu koia o kunsalo te. Ko ia koe tuu laine fu Kakai Tonga lahi. Me tau kahawaio ki matotu ane. Pe whoki ki e tau kaha'ua ki e tau kaha'upito. Mai na peko ngau tolu i he ngahi ako anga whoki ka ngahi ako anga lahi o ke whoko a wike nia koe nau. Taimi ki hono whakamau na mahi e soni. Ka wike si leva i o wike kaha'u. Ai ko whakofua ka pao o ku whai ha lockdown o ku whai mamari e te ia. Ko hike lava ke whai hano toka mai kina. I he taimi ta tau ke whoki te tewa te ma whanau ia e nau wike te te sivi. O ku minde e pe ke wike kaha'u. Ko tuku koe ngahi faitu'utu'uni pa'anga. Mo whamaro lahi atu. Ke te motoro i nga kona koe Pule'anga. Na hina pia mo o ka mai ki mai whamiri. Ka ka ngahi i o ngongo ko mao i ngahi ofisi tāwhi pa'anga. Ai makehe ane o kaka'u ai lahi o pa'anga. Talope me wharaite o rito po osi. Hawai ki au Io, malo lelei, o fatu cavalo che motoro. Kako mahinu heni ai hanga koe mo ui ai tonga. Tata te whita ki taimi o wana ai to o Pule'anga. O ki ai hawhenata a koko i a tau ki whanuani. Kako e ofa koea o vai mai. Nea mai ki o mahinu. Ai ko unga o whanonga, ai ko ngai to Pule'anga, te ke lahi koe mai tatongia.
whakawhakata I te mawhamalo, e sinai whanui I tongani. Na iai whaki pia mo e ngahi fautu'utu'u, te lawe inga tonu pia mo anga pia me whakangai o whare maha ki fahihala. O au na iai ki he aho koda ane ati, au sapate na pau ke whaata ai, me taimi hafi e iwa kongkong na lele pe ke waluko oi. Ai whare tā vai te vai whamasi. Ko ipe ke whawhainga maha lea'i, tātau te whita ka te kinau tō, o pia e ngahi whanata ia kua sino na maheni, ke peke ma'u e na ngahi whai akau. Ka ngahi whare koloa, a hono tautu ua, mai whonu, ia no ahia koia e he kakai, ko e whakatau, a ngahi fiema'u te whito pe, ko i ko e loko e whakaukau, te ia na faihala tau. Para tau ki e ngai whamatala na e tūna ni Pule'anga na ni me whanu fuape, ka whame faihala tau ni whasina kuia o ni ke. Kana rau pe ke iai ka whaina maalie, pe a lava pe mo hono whakakakato. O e ngahi na ui koia ki hono tokanga I kina, tau te pito ke kau pāsese na ngau I ngā roa tuna. Kana nau mawahi kona ngā whanuri, pili pe koia whakato na ngau ke whahifo koia ai kau pāsese mo na ngā hiuta. Pero konga me poke kau ngau koia na nau e ngā te tu'ukontini. Pero toi na kau ngau me ko kau faka'ulia, me ko kau ngau kontini a tuk nai ngau me ko kau ngau kastomu, ko kau ngau ko taha mara roa puna. Lahi mea te wena nau taha lava te tona ngahi api. To aho Pulelulu, to kia ako ki hongona ngongo to Pulelulu, to whare whiwhenga Pule'anga, ke puni apena tōra kau ngāwe, tō hina, ke omi kia whitu'u, ke ngā mawha maru ai, ko ika lava te kawakau, ko ke kai ko tō mawhora I mahaki, o mawato'uma I he sivi, te mao ai awai I karai te, ko hiu ki ai taha I kau kolau na e kolau mai ni mo sila o te mao ai lasi koia o I kōmi ti taha hiwa. O te tau ke nomi mui o e keisi koia ke me kotua mo u o fiema'u e faitu'u pia e tō taha koili kana ko mea ni lalo ki ai ane nai a me ia e mai tā noa o whenoma o ake horo te tokua o ua ai keisi I kai mini. Tane ko mea o lalo ki ai. Tane noa te eka te eke o lalo te whawapau'i, e te whawapau'i me te e toko me tue mahi o ia ka mata e whataha koeni o te waki. Mea te tau I rona I tau waki, tau lotu, e tau korea I te ai o whakamo I takake o tua o te whaimatoa. Mea koe e tau whono aku mea e o o nananeria tau ki whono ako mani. Mea te tāmo fua. Ko I tuku mai te koe e whanono o ke kakai ke no lawa te o whakatau te ngai mea te uma. Mai te mea te uma te uma na pēnu mai a te koe ke taha kai tuku ake te ai koroa o ngā. E e te whanu mari o ngā whamiri. Ke o mea kai ni o ke osia ni o alpita ni o ngā. O ngā ke ito o ngā whakitani te. Nā o kakai me te nei tō Pule'anga, te ane koe ko motor, mai te koe motor, ko tā noa e koe ni, e tō motor e te ai anu ko alofa. Ko e kiu koe ai mahi me alele, ko tau pe ke mai pante, ke mai whitu tara whaanga, ke mahi pare koroa, ke mai ofisi ko Pule'anga. Ai, ane koe, ai koe, Tapi ako man whiwhoki ai keisi COVID a koe ni, papa mahina e wangoa, ai te teo ia a tongani ki ai. Nio mo ki kai ki tau ato tato ke hua mai COVID,
o se pe faka'auha, te konia pe fakutai te o tua, me tuku mai pe tai te oma te te o ia tomani. Pena e ke foka me taine me kau te waktari ni ke o ai e kamata me te koia o i taha ki kamana lahi. Ai ngāt whaaua peko ko i tai wakana e tauma tomani o mi ke o. A me koia koia amahi ni, te ai a ngāt whaotanga kua toka lahi. Me ko loto, me te apsia, me ko mai katoa, ko e nahi whare, ko nahi faitu'utu'uni, ko te kakamo pulu. Te atate ka toko wanoa ka tatu whita nahi apisia. Ai ko hoko mai koe mea ko ni o ko mauta whanai tonga ni. O sianga ki Kakai ke mai mea te tole na urak na urapi. Nā tau pe whoki mei he urak tai mi koe a lau tau ni o lele ko hoko mai e te nei ke whatakta pui pe ai whewhenonga aki me tai mi taha'u atu ako o lelei ke tai mi lima hengi hengi. Ai a hoko mai koe ni e kui ai keisi ko hiti koe tona ni ka ako kei tu'u pe ai tu'u mahi a koia lao o mani a faifahi e me taimi tahawa tu ako koe aho koe tau pe ke taimi lima hengi o hane koia me o lale koe ki ai. Ai e koe taimi whakanganga koe ni tana a koe hane koia koe potunga e a ko ko nga toko whai te wangarahi ke riku nga toko se tau tāna o ko osi malagalava enau toka teo ke ngahi taimi te heni ia e te mokalania ai e te minister ko me tōna e me faiema'u e ofisi e ke ngahi a ko ana. Mea te tau e ke ngahi a ko ana ko ia ngahi siasi. Me poki e whanongani nei e whanongono e Otu mau e ako ko ia se te siriana tau taina ko ia o whena. Ai malo te ati ai whanau a ko e fo e wike e taha. Pea kedu na ngahi e ako ana ke e osi ai te na ngahi parani o osi. I ai te ria o toka teu ke taini te heni o hike o a whahobai. Pe whatu o ka ke ka o ko lelei te e ngahi na hoi tona ngahi faka'aki koia. O te me koki ka mo whamaro ki a te mo toro toni o ko makai ki koke ki e pesi koka e toki hake o ngahi fekau'aki oku. Mo whamaro atu ki a te mo toro o e uhipe o e ngahi fekau'aki ofa mo o mai. E te makai ane te taini ni o te pokatainia ane o ko i mea ta whakauka o tohi hake ngahi mea keke. Ka mau ko he peke tohi me pe o mea sai. Ko mea mau ofa ni tahan ka mau whiwhia. Ko mo tohi mai ka mau toru, ma mea fekau'aki. Mo mau ofa mai ka te mau toru ko le tonu. Ko e ki minister. E te lawa mai ai tona. Ka mai na pena e whai e nā whakapakapia ti ane uhu. Te ola e nā whakapakapia ti e nā kau ke whahu. Ke kapneti koe nui ko nā te whaki ke hoko ke koe lao te mui totonu. Ko hai mai mea koe e whatu o kanahino. Ko nā totonu whako e angaria ke mai aki e tongia. Ura kai pena e mona ai ane ko mea mea ake e kare mea na pau. Ke whai ai lava atu, whakapofora ke na artifio, ko na tui ko te kono, na taini koini na na spau'u. Ko ia ko mea ko ka peo poko i te whanua, ko fiema'u ke ataki, ke na artifio. Ia i kai ke ngata whoki ai, ko kei whanono mo pe, ka whao ko ia, ke mahe aki ai whakatokoto taha. Ko e tu'unga kuia ko ki mau toro mo whanau na mahe aki ko ia, ai maasi i tua Pule'anga, ko tanani. Hako pe mea ko ni ko te wakai ke ngahi family, na ulawa tokonu mai i ngahi mea ngau e ko ia, ko te wakai ke kau mai ko te ama, na kau ngau e na kau taha na kisinisi, pa o te whana ko toko, e mo tūn ko ia o i maasi.
Leo mo ke pamalo ki mai e para mai ko totonu pau se pau ke tui ai mas pa te pa ko fa ia te i faitu'utu'uni lelei te ai kakai o faka'auha na ko ia te fai mo fua le ko ia kakai ma le ko kakai ko mo fanua e na i fatongia ko ko e tengo tau e foki o ko mahina hawangi ko e faka'auki me ke Pule'anga e ngatonono ko saraki e ofisi ko ia e Parimia. Ano inga ke ngatono e Pule'anga ke ngatotaha na ofisi e faufaua i ko ngakau ngawe ko ngau osi ko malu'i. Ko ia e ko nahi fe to ka Pule'anga na nahi kautaha pa bisnisi ko e faitu'ui a ko taritari ki e kakai ina i fatongia kekehe te a fiema'u te maru mo hawa e taha kotoa o kulava mai ke te ngau e anga te te ki bisnisi te koe kāpea po te mau e te anga pea o kulele lelei te ngahni a toia pau peke siri e ngahi kāti hoho malu'i te whakapau'i o hoho malu'i ai taha kotoa na o hua te ke ngahi ofisi to kea me pau te tui mas o me te ngahi whanonono aki nga toa o nga te rāpa te te hāpi a fatongia o pai na whakahoko. Ko la me fuki e merieni o rinko mo merenko. Ko la me fuki nga mulava to whakahoko nga i whaita to nga ko e fiema'u ia me TVNZ te ko e television i ko nga nusila na fiema'u nga i ata ke tongo to te ato ngani na lava ko ai ko nga tau ngau o to o nga i ata nga whitu e kehe o wika e o atu ki no sila ka o motoro kana no sila te mo wakaya kana i ata e television no sila TV1 kana i ata e o te seni atu me i tongan ka maafo ke TV3 so hai nga whitu na mo lava ki a Fahifahi me rin pupu kama aupito o Katalina Aia koe nai i fiema'u ia ai Bokong FM 87.5 e mo e TV tau ka New Zealand e o ngongo ko mai ko moa i le enau fiema'u ka mahi aka ni ka ngani ka te fito ki ka whaaki ko whahoko e kai huru maru'i e ho whanana to e te efo ke nei panke e ka whaanga e mo roto ni ka hofo ka ni tu una ko i ai i ke aho Iyo, leniti. Farele ti koni, malang ni hen. Mali fo mo fanong ope we fa mafola ngaton mai me he ofisi Palemia. Kakali ke me amai Palemia fa ko pai tu fa Pule'anga. Wo hange ni ku ai mahaki tai mi. Me ko na fa matala tu he a hotonaki. Peneo na e tau kaya ai fa matala. Ko ia pe na te ko fa matala mai Katalina. Mai o si pe ko no si no tal ko makapuna he pia Pulelulu. Na e tak alu ka ngawe ko na ngai api. Na to mai no si vi auto Pulelulu pa to tanak mena to fakafoki ki asleit ki na to. Ka fe le ka kai ko na o situ tak me ka kai ko ka pa puke ka kai ko ya. O ku ai mata vai he ngau malu ina e pai. Pe to ta ko spola ki apai puke ati ai apai. Ma ko to ta ko ni ko so tia. O sto tolo me ai ka pa pe he Katalina. O ko sai ko ta no lo toko ua. Kana e whaka ikai mai whukia he kau whamatala ko ni o samo ui kau pehe ko ni ngari e toko aia o tikai ke mauloka ki mauto
na uhulu atu ane ho ata me ngahi elia Pule'anga I kolo mo ngahi loto hala mo ngahi pale koloa peke maketi ke mo me amai ai mi to Pule'anga o ko hulu atu ke pehe ko hanga tu ko ki covid Pule'anga ko hulu atu he aonga ke tau potano o pai ke mo mamata mai ke ta mateu teu ai ngau e okupai upanga fatabu ko o fa bita bita e Pule'anga ko ni malo e na matatari ngahi ngau ko no pai ka oku tuai hange ko mena o famatala tu ko me aki he malu o ko kai ka me ko faka ape o ka ka me ko ai no ia o ka ka me ko faka ngari ngari ko malui o pau ke o vai he pesite tiau e fo mo pa ke malu la totonu ko ne mahino be ko mai to ta ko ni puke ka to Kakai ko na malai puke mai mo na ngai family ko na pata mo kakai na o situ tak ke sisi e de mafola kapole at ko ni ko mahino na ko o si mafola e kakai ko ni e to kumpe mai os ka to tongan hono at pero e tai mi leva e haki mai pa pala aho ni ko be ke mama fai o te be ke mama fai ke pare mia ku fanga fata pu mo no fatongia pe mo Pule'anga ke fai mo na lockdown ni ko no kalau mai ka kai ni mo frangong be ke me o atu io le mau frangong be i time o manifiai ai hala e totonu o mai ko ne alpe ko ke matolu e totonu hala o mai e matolu leva mo faifahi me kalata ne e hoko o foto e no pele va faturo ke lockdown ne va o kai ke hame ai kai ke lue halo pe tongania ke ta mas pe o ngai office Pule'anga pungpung ni na hulu atu pe ke ngai marketi ko ngai pitu Pule'anga ia kala no me to ta ka ngai marketi ta mana o sida fata la talange ke to fahifahi ka pungpung pau ke soho ai ki na su to o ka pungpung kai fefe a honi Patu tamaki mon mon, fakatu tamaki mon mon, itu unga ko. Kapuke maha toko wangeau he ahon, e pau ke puke mai toko whangeau o pongpong. Ko hau e toko whangeau ko e pau ke puke mai toko hiwangeau he aho hoko mai. Ko hau e toko hiwangeau ko e pau ke puke mai e toko tahape ono ngeau he aho hoko mai. O kupehe na tula e kaupeau, o e hiki hiki tō ai whanonga e tamana. Ka koe ki tokanga tonga nia ki ai. Kei talanoa pe kautakia mo nau kakata mo nau pā e he. Hange pe maa pe ke ponua. Teke pa lockdown ni. Teke ke officiale ba totonu lockdown ni. Talue me a Pulelulu, tu a Pulelulu, falaite, tokonak, sapat, monite. O teke ke officiale mai totonu. O watu tapu, ke no tapu o watu ka mutou. Koia aliwa. Tu ko ta mini ko mau tare be ko ha. Ko ha me ke pale mia. Ko ha ni totonu ke ponua. Ke lockdown ni. Malo lai ku ngau ke kakai. Ai mas. Ai ki kakai be na o hinga na o hulu atu ane nai. E ngai elia tolahi ke mo mamata mai ki ai. Ka pau ko toko whanoa ko toko ua pe ai o ngau ke mas. Ka pau te mo whanonga whamatala na mai katarina. Whamalo he talango fua ai kakai. He na o ngau e ake mas. Na o hulu atu ane nai ke mo mamata tonu mai. He koe uhi
Ko kamata ke fekau'aki u whamatala. Pe kai ke toi ahe mea e whapapau. Ako hui ko au foki. Mo e polo kalama. Tau e kononga mai. O ko whenga maupe ke unu ki he oki taha e mo ni. E koe be ngai whamatala o fehalaki me toko taha koe ko mao me ai. Taim tatau ko whenga ki whakafoki atu mo e ko kore whamore more. Koe whamatala koe na tiko se no whai e katalina behe fia wawe ngāu e ke kakai e maasi. Nā mōsio mai pēne nei māketi e kuhuru atu. I he totonu furu ke whango furu me me ko toko ua pe o maasi. Ngai whare koloa, lai taha pe koe ke nau maasi ka kai pupi ola. He, te kai ke ha tutuni whakapule'anga ia. Koe tā len ke mai tutuni whakapule'anga. Ko o se whāna ta mai ai, ko alen ke me o se hape ni ma, o te kai pe ke mai tutuni whakapule'anga. E hola e kautaki, koe lahi ngāwe ake loi mo tae pau. Koe mea koe malui, o koe kai ke ha me e koe whakawei wei ua mo whakaate. Pea o osi mahino, a ngāui ko osi whato talanoa me kakai whalalaanga. Feka'uaki, mo paanga koe ni nai o mai ke tokoni feka'uaki mo mahaki. Ua lahi, hono ngāui aki. He pare mia, ka mo Pule'anga koe. Koe mea ni hoko. Whaingataa ke whai mo asi mai o talate mea o mo ni ke he whanua. A mo whamore more. O koe ka hakulea tuen ko hakuloto koui, pe whakuwhenga ki utuhui pa pare mia i kai. O kou whamaro ki ai he ngā lelei o kune whai. Ka ihe taim ta tau pe koe whihalaki koe o kune whai o pia kou ma'u pa mo whihalaki. Ai ene u tala fatongia o kuhala. O pau ke tau rea ki ai. Tapu pa mo tangata ik pareia. Ma tau toki whanongo tonu pe i he wike ko osi. Ono whahoko mai he ik mista. O ku roi e ua ngongo mau awe horo. O ku iai toko tahana e ma'u. Ke siwi whare mahaki. Aho pe taha, to confirm mai ai. Muka raki whamunu. Pau ke whai whenga. Koe tala mai koe ke tau lotu pe ke lahi. Ko hai ko ai o tae lotu. O tau lotu mo whanong. Koe ai ai pe ke tau lotu. O tau lotonga lotu. Ka kuongo ke he langi e lotu gloi. E ongo ke he langi e kākā ke lotu. Ongo ke he langi. Pe koe menu koko kono ako ki tau tō. Ai ke nau toki whakato e toe mo ai ke whakara. More mai nau ngahi rea ko tō mui. Kuongo ki he langi, a ngāu e na e hala, kai fau i he lotu. Kofu ake lotu. Ala ni hako ni mau te keke. Askana nau tala mai koe whaa. Tala mai koe whaa e tuku mai ai. Aru ni hako ni ma. O koe whamoe ka ki mou tolu koe o ku mou kau ki pare mia ko ho whaamiria. Ka pau ke whihi a koe te au. Koe whamoe hei kai ke tui e tau ka koe, hei kai ke whakalaloa tau ka koe. Ka pau ku hala mea ko tala tuu whatatau ko whaamu mo fiema'u pa ke kātak whamoe moe. Hei kai toi ririu e ku whaunga tala noa aku e whenga ke tonu taha me mo on taha. Ai mea koko. Ko lawe e koe Kakai Tonga lahi hena ko ngai kau ngā tangata. Ngai whaamiri Kakai na mangai whataha. Ka koe ki tui au ki mea koe ki tui ki hai. Ai Pule'anga ka mai whanua e kei whakapau i te oku malu. Ai ama o whanonga ka manoko koia e si ngā whanui ka mangaki. Malo bito whaifukau. O malo ke take kau keikei. So siwa ka yama. Malo patoko ni uma os whaifo e lao e koe huku. O suhu ku o wau, kawa he huhu pehe waku ike na e whata mai ke huhu. E tau talanoa koe ni e whaifekau. E ka pau te mōsio mai ke ngai whaianga huhu he taimini. Hake pe me pongpong e au ke he whiau.
Ka kua mafola fuke mahaki o i tongani. Ko fakatokanga tue ke fai mo ngau e. Ai kau faitu'utu'uni ke fakatotonu ke malu. E ne whanonga mafola holo. Ke ka pata ka ka puni ka hoka ka ke ngahi ko ko mo ko ya tahi ko me api au ko e wa ya to mai i he poloke na me pe ko ya mo mata o mo u e na ko no to te ana ko lo to te ka pola o ai to ma ke te te ko me api me si ma ke lo ko te si asi o fita na ke te tu ko te fo tu o te ai con il naso di io poi che te lava che lo sei tu che io che te tavola che non dai ma non sai di la parola ma io poi tu con io ho e fai la lockdown con i mahi sia sì o possibile che mahi mi ha fatto mai con qualche ma lo che ai mahi fai la lockdown mahi poi mahi avvisia posto come che mahi totonu che hai o loto e fare che puoi fare loto che puoi polo che hai di altre che hai mahi o che potremmo fare che tu ha che toko una hai poi come come so e ma sono che tu ma la che mau mata che mi danno faka'uha sanitari o te ohi e te amaina te motoro si kakai o e mea koko whina Au tue whamama whamai pehe le te o ngahi la koe ke ngai siasi te oe wahai tangutu. Kai peke nau talamai nau toi nau fihala ki koe ni malai wakapuna o tukuange kau ngā ue. Ka kua toki o tāna ki me ngai api. Koe tala noa mai pehe whamama whamai la o mui hao. Whai tokanga tu e kakai. Ke nau talamai fui tai tokanga nai hoko koe i malai wakapuna. Ain u te tāna ki mai kau ngāwe ki malai. Koe toko whiha kua ma'u i tua, kakai koe kua nau i tua. Hala ata ke nau tokanga na toke nau tāna mai ai. Te mo pau te mea mo tau, ta pau e poke ha toko homo furu i ha toi taine ta. Ko tau mau ia e toko te au. Ka ke lava e tonga e ke mau. E toko te au, i e taine ta hau hangi e koe au mo mau. I ngā whanua koe ia i toko te ana. Whaat ke rei? Mea maru tēne taha, o mau koe e tonga ni. Whaat ke no? Ka kato ke otua, me tau mo fua e Koe u talamai koe mea maru pene tahang mai tonga ni. Koe whalala ki he o tua. E whainga ke fufu ki he o tua e tai tokanga. E whainga ke fufu ki he o tua e ngā ue hala. Kai ki lawa ia. Koe toi fu mala ia u tāna ki at ke lahia. Me Pule'anga, me Fahifahi, mo ui, o me koia, me o lade koe kia. E kata ki te hangi ki foforo, mo kiani mo ki mo te kamata e kua kalama. Kata uito ka nahi ongo lelei, ma nahi ongo maho ina ku te uko ki tuku mai. Ka ko wakai atu te, anga me o faufaua te ke mau mai, ya Australia, ka ko tuku mai ka ki kato o koto. E parava e mai ne ko e tuku mai. E tuku mai leva sai mai e ke tau fai o nono. Ke na kama fai atu a mahi e whirui. O motoko mo wakai te te tau pesi proton FM broadcasting e pesi Facebooka. Ko waha whirui e mo ito ke ka mo toki me te ai. Ko whamano te ko wakai ito ke ngai toki koe ko hake. Si ngai toki lelei mo ngai toki whawhiwhia. Ko te ngai toki a me koki e anga kehe. Tuko te peke to ka taini. Ko taini ia te mao te ke ai me te toki faufaua whawhiwhia mo faufaua ofa ke. O tau mo se mau whenga i tongan ke oa te na whora holo e o vite taha i wahe. Tuko a oa te tongan e ke te lawa i tongan ia. Ke taria ha tō mare tō maha ki te heni.
Kanya pero ko malawat mato na gato ka puno ng pamilya. Kanya ko sa kilo, kaya ito mahal, ito mahal, kaya ito mahal, kaya mahal, niyo mo ko na pensyon, ito na malolo, kapag ko na kahit na Fahifahi, ito po lea'i aupito na maili, faka'ulia kisi kemou, kalau kena ikut nahu. Kemudian kok kembali kita tuh ya pernah mau komunitas ya faufaua kemudian itu kohi faufaua itu itu pemain yang nahi selamat kalah ke mata kiai tak mau ina tak Tusite Nov okna faufaua nanti lelei lelei pemain kata terus itu hai itu Wahao kumehemi watoto utatauke ehotaratau na faitotonu. Na wala fuke ne na yani ko fanya mahali ete tena kwa weekend wakapaa kwa lockdown kwa wiki tete usini de wastati wiki fana wako tatape na yako kwa Pule'anga kama yako siasi hota leva kena sidi alikuwa mahali sini Pule'anga ke wiki kaha'u. Kolio wakana mahali kapina fakatotonu mokoli mulina musi lolotonga si fana wako. Koe mea kuku feina I koe a Pule'anga ki maru ulahi taha. Koe tu'uma koe al fana wale ki taha ki bikisi taina mahali ki faito'o ki maputo maru ulahi. Kabeanga io faka'auha kemou tarava I maru ati dato koe ni Kakai lalahi faufaua tahu malu taha ke taha fitu Alu ni kaya ni mau tiga ke faka'auha mai tutuni mahal unau fekau'aki pekoha ya Allah mai tutuni ke bola hi fihala ki Kenas obat kabudol faka'u Cerita moa obat itu osi beki tata ian totonu mai ipu anilai o tiga kita ni andi kalau talamai pe fa itu mesti hang hulen ni mau tiga kita talamai na wal fuka ni nai ke fatahan dan fai office of dua ko di Pulelulu Ubola obat Stava obat kabudol Galat ya talama heki fifini na eno ko megapa ke ko hata fat ko alanga betang ikai ke kata faki hau be ko ha fa fonga ya ko tonga mo family ke panong ha tutuni be talama i do ta ni ke le ka ha CEO ko ma ke talama ko ha ko ma ko ma kata ki kai ki mo ku ke ma hu giai itu talama i be tam ta be fa talama ko ya hu be Kakai ta lolo mo te ngono ia o gilot ko mal pe ko ngoi fa apa itu tuni au penga pe ke lava kau he malu ke ko taimini ko to aku meol he Pule'anga hata faihala ke huang o faka'ulia na to kana wa fe kiai ke tanwai na ngai hu hala ko ni ke ta ko fihala ki la faka'ulia mo lelei malo falau mali Asi funga-funua Wakatau Ofat kamu tol Habe ofat kamu tol Ema Malo Ofat kamu tol
dia pe mai se no ku mai ke sikunya broadcasting mungkin pas sosial pe ko Facebook ya Di mana kalau na fi yungi ya no fi hui perhatian mai no dia ko fi hui sa politika de ya ko hane ko ne to ya na kapo kia ai faran ko tai men kita ma sa taha ko mai mai vahe'i ka tau ma sa taha nau kore mai ke tau ngai fata patawa tato ke tau ngai fata pa tau faitu'utu'uni bena do pa te faka'ulia mo malo ya tôi đang nghe tuổi tao tôi cả má tôi một kỳ tao kỳ chẳng chẳng về cái kỳ mạo lo các má về mà tôi nghe ở tôi quá tôi ai nhà nào có đi tôi còn nó famo'u ya tôi mặt nhà nào ấy tôi cái mồ đi là về ở tao cao và tao hết còn một tiền tiêu mai về còn nào quá hành đi một kỳ tai nào về mỗi kia này mali fatongia tama he le tio mai pe ke tau tala no pe mo tali mai ko nga ke tau mai tali na do ka pa ta no ki foi ki na pa na tu ke mai kakai ki na to fa tonga o kuli aki tau ngai nga we ka tau mai tangu to tali at to ko fe tai me tala mai tu o mami o mon faifahi pe na me ko no pai pa te fa mo ni o mo ni anga me fai he patoan neon o kulai fe ala ke patoa ka ko fai nga si pinga ko ni o ta ma o ko ni pe mo fe hele aki ho ko ni i tai me fai nga ta me ia na ko le te lua fua ma ho inga ki tu ma o he tai me fai nga ta ke le mai ke mo ni he tai me fai nga ta ke fai totonu he tai me fai nga ta ka ko ni ku na ma mi o pe na o hele pe ku na o si loi mai TV le tio ko ni me TV ko e na loi mai ke mai ma ki tongan palo pale ma fo ke ko ngai na ma me lelei na totonu ki na to ma to le ko ni ma lo o fa ma pu ve o mai ki to la to no a ko ni to ko mai ki to apu ke to apu ke ta lava ke lava ta no ku to an ma lo mo mu to ko ma mu to ke to apu ko ka ma ko na to le to to ni he Pule'anga ko ta ta no a ko ni ngai fu lau milion na ko ni ko na o mai ki he mahaki ka kungali hange ku puria ku kamata ke asi mai no ngai ola ya mai me veo ho ko tai min ku kamata ke liu ngato ko loai tai min hema ko me foi tai tangi talo me Pulelulu tu Pulelulu na loi me ki mama ni motonga ni te ke mai maki ki tongan toki talamai he falaite toki na toki le mai a falaite I o ta o we maki tongan toki mahino mai I he fia tonaki na tuang e pe ka nga we mala puna ke na ta talu ko na ngai api mahino mai I ahoni na tana ki na tolu fa foki mai ki kemi pe mo puke to ta na se ali ha pa yo ave ke sotia o ti kai pe ke fa lockdown ni o ti kai pe ke na tu na to ke lockdown pe ko ha to uhinga pe ko ha to uhinga ko fe mo na tu ne ke lockdown te ko fo ma totonu ke tau lockdown ka fai e fatongia lo ka kui kai ko tuang e pe Kakai mau na sai na to ke ma Kakai ki mati ke au Kakai ki pure na kai ko pa nga kon lau milion na kon ma ki pe ka to ko tu ya nga pa ka kwai te ni hema
mahalo na kuloto pe ai pule'anga ia ko ni ke tuku kakai ke ma'u kina tole he mahaki ke lah ke uhi ke puli ai ai fekau'aki mohono to ai ke eke ngai pa'anga koe na mai ke covid tahi wa kai ngau ke ngai me ke na hula te nai Western Union ni hula te panke MPFA ko hula te kau tahata pa'anga koe ni TCCL ai hake e kakai ai hake e kakai ai i ngai ofa mai muri fa malo la hiet ki ngai family na ofa mai mai muri ne ngo to mo mahakko ni mo to ngai kono muri ka mo si ofa mai ki tonga me pango yo mo ofa mai ka mo si mai ke si pinga ka taki a honi enau teunga aki ai lotu mo teunga aki ai ngahi founga kai kalau fikir lo tu ke fakapuli ki aki enau fahihala ki o fatu lagi kokua pulu o fatu pulu malo si mau top apu o fatu pulu bea Faufaua ka pau kuhanga he kau sia ina ia totongi kau mau mafai ke ki tolo ye pe ke lahi mafola e mea ka ngaka auha na koloano ka tau me ko ya oi fakapo ta he me ko mai lahi mo o mai ke wila wia pe ko hame o tolo ia o hame o te fakatotu ai hono fai mo tutun ke lockdown ni talu me Pulelulu Oct Pulelulu, to Pulelulu, falaite, tonaki, sapate, monite, uosa tongani. Malo mo eua, mo niua, o kake hafolau, ke koila ko eua usma'u ia. Faka'ulia ka pau kuhanga he kau siaina mo kau pa'anga lalahi totongi kau mama vai, ke tu koile ke tamate e kakai ye. Fakamamahi lahi mo. O fatu simlai. Iyo. Monia hem. Faufaua ka pau politikal. Kwa unika tuuma o kiai a whanua kia moimau e tau whanau mei whanata o ko wiku tahiwa o kai ai whanonoho kwa ni i ke o ngoi moi siasi kia moi Pule'anga e ki tutuku i te taha atu ai ko wisko tukou o anga peheni. E tutuku ata whanau ako e tauni whao ki atu e ahoni kia ke nao nofo atu ki atu i hauike e taha, kia mō kātaki mai te a tautau whanau o atu, ke nau tōro me tōroa, o si o atu mō whanau. E lawa pe ke āwe whanau moenga, moenga ngāhi kūha, i e tutuku koe ni, kia ka pau o te te tuku pe i tōro ani, i o nau whanu mohu, kai whahoko mai te o nau hingoa, kai lawa hanua toka ngai. Mafoa. Oh ya we. Be bango moi mafoa Kau be ko no foi New Zealand E o se tata ia ko talu e ta mai e fa ko mai fa. Pulu
Ito e ospe ki to papi na ke mai ko he tau tali ko ke por kala ma ko tau ko ko ni mai ni dai min u te pe ke fa ma fora mai o va tu ma fo faulia ka ba fa politikale ma hono ngai ki ma tole fo noani fuoroa e ho muta e sio he ala ka so tia tutuku ke me fana ke whakalelei a ki ngai mea koe nuku hala, He kuhangange o tele whai ke he no tuku fuoroa tai whahatutuni ke lockdown ni. Mo tai whahatutuni ke mask ke ngau ke kakai, Sokai, mau ni aupito. Ke tu ngako ke tai mini o ngali ke konua tai mini. O fufuoloa mo fufa vale aupito ai tai faitu'utu'uni ko ni. Io, ho fatto lo pong. Ho fatto ma fuori motor. Tau tali ange pe mai fa ku tu'utu'uni, ba tau siange pe ka tu'utu'uni ko ni o mai. Na wal fo kan nai ke walo o live ha tonu ate na faka'auha ka ke tali. Ako ko hawin ke apino tali ke hoko fa ko ni mai o sine ni ma ke ke tali tu'utu'uni. Fiu tali na to ko mista pe kaha'u. Ai ko semua ini do ki olunga ta ko ki olunga o sai Pule'anga St. George ya ko faitu'u ta tau pe no fa ho ko ki ai ma ki programa pa ta pa yo mo ya pe ko ki na fa ma ko ha to ma tu ki ta una si ko to ai o la le'i ko pe ai ko la yo mo to mo si la mata mai di Facebook atau from FM broadcasting katanya tetap itu kacilitio saya malah situ pun lima ya hangi foto aku iya ikut ini semua kinain hangi aku lara tu ai pokoknya tekau mawe kalau ngahi api kalau ngahi ketemu lagi hanai pokoknya Malo pong. Ako tali ke pale mia Kakai Tonga mo ewa pero hena pe ai o tua te motor si kai na to ne mai so mo to ya o wilang pe o tuai pe ki mama ni talmai e ngongo o kui ana auto le o tua kui tautolo o kui nusila kui Amerika kui pe o tua kata ki o wilang pe o tua ia Pana onongo ka ko so ka ngai kolisia ia ko chalo te na stala mai pe ki mo fa ni na una o si tu ko le ngai ma tu ke na ma aru no tu ka no ma u ya ko ya tu ko pe mo tolo o te ke ka tu ni ai pale mia ki fonua
Ko me porque na kole dai ke tuku ho mo fenga ke mo alu ke lakanga o bevela. E ga o ke nga foi pulu ko ni ko ke mo la moto ala ke ko ni bela. Ko ngai pulu ko ni ko tu i peia. O foto mai o to fola mai ki hono kakai. Kai no ngai fonua o hange haloro to ke tai ho. E kua soko muli takanga ina po. Ai fonua he taimi. Ai pula ko ni wevela aupito ia. O ka ke lawai a tahana kai ki teu i ai. Ko ngai pulu ko ni ko fale pe o haa mohe o ko. Ke nā mai o whakanonga e kakai. Ka fiema'u hona loto. Ke ai foi mate. Kemou te ke wai. Mea. Faka'ulia ia. Kua hola ki wawa. Kamu fatape ya tua masih ni asyik yang lolotonga. Ataupun kia silaket. Ole wasi fo maho ko wange kuwa maho pe ku hongo pu e ka ku ke tai mi. Kamu fanong mai ko kama. Apa ki Indonesia melalui. Mistane me te ki. Wastei. Apa ki Indonesia melalui. Mo fanong mai. Wastei. Apa ki atoni jana linda kalau tu. Pada saat ki CEO toka siara kaha'u mi health kama bawa mau mi mediki. Kai kita do faufaua ko faham ke kamata ke press conference ko ni aki halotu ka do fahifahi ni toka siara kaha'u ki kata ke faham ko lotu kamata uang kaha'u di fahifahi premia di faham ko tu mahuinga fekau'aki ka mo press conference ko ni mau. Untuk mas mau tamai Fahifahi ya Fiona oke Pule'anga ni ke ni kau pehilang mumaman. Untuk itu kita tahu dengan yakin tahu pehilangan dari kehilangan. Untuk off so far tapi mana yang fokus kalau tu peta Kolio tu kita jadi lagi apa yang kata ni malu kita nak. Tapi kalau ni telinga mai balong mai formuan kalau kalau mau ni foto lagi mau bawa ke kalau mau ni buat mau fakatotonu Fiona mau fakatotonu kan buat ke enau sama tu hono mal ini pada mereka mai he o faifaula tu Kakai kai kau sihawa maulanga pai Pulelulu Oct Kakai kai kau sihawa Pulelulu Oct Pulelulu Oct Pulelulu Oct Kemou kore if wala mai mau no ko ia kata mai eki ko ik faimia no ko ia enau ke mai ho iki no ko ia ho minista mau tolo no to ai ko pai ngong ki ho mau mai ko matala ke ko Kakai Tonga ai folo no toko faka'utu'uni.
kemou punua hoi enau kaha'u ko ke am kemou ko ko ka no lo tu e no ko la da ni wa ko te ai ko su surprise no amen. Kamaro kesian la lelei tau tu kama tau au I he hoani ko faifetanga I paremia ka fakatotonu ka fahifatongia mau. Waka pegi a fia to ma fia tau mata ma I koi. Tabi tai ni koi ni na spau fare wa meof. Tamoe se fare area me o no pele fonua. Tamoe o minister me kabineti. Tabatu ki kautaglotu me afalu ngato. Tamoe tatai fonua me finei fonua o tonga. Mumia mai he ope me muina me bege I tama ikini punga fonua foionioni wala tag mo yaka mai kon nimto kata mo semani ti palemia ke fahokwa ta fanono mau inga coin ya go fama roat motor ka faon mo lava mai aon hige fahokwa ko ya ngai ngau e potula lui ke komit po fa fonua hono tapanga kina covid-19 ingai akuia kumai watu ke wata kapniti na mono fahoko ke afio ko fi fahoko te hon ngai tutunu ko ni ko mau ha kesi taha I covid-19 ke ka fora mai me Christchurch New Zealand Pulelulu Oct toko o taha pea o kei whaipe ano simi hoko ata kau whorau o kei quarantine pe wata o whamaa popo o nautonu na eofi ki e tawatagani ke tau fia mawhora al maki ke community o tutune e kabineti ke tau lockdown o kamata ia mi vahe'i taha noaka pomponi Tusite Nov ko hengi atu ia kaha'u taho ua novema wano wata ki e tataha ni mahiwa e peafi monite taha wano novema wano wata e wiketa e oa ki e whakamaapo prere ngai ngau e kauraini e mua e tau tokisio ki a hoka. Ko toa tapuni pe e lockdowni o mofo pe e hao me ngahi otumotu ka e toki ma'u hangufua e toki whai na whurau hapuna pe watahi ki otumotu ki tawau te muewa. Ko e ngai tutuni ko e ni o kumatu ngai ano tau ki malu e kakai na whunua I mapule'i hato e mawhora e COVID. E ke ata, ke tawataina e kakai, e whonua, e whonga o whapotopoto, e whonga o kurawa ke whapapaui, e ikai ke wesia, ki kau ngawe laini mua, mo e kakai whakarufua tonua. E fatongia mawina taha o Pule'anga, ke maru, merina, o mau, e tawataina whakatua, e kakai e whonua. Ka pawe I whakahoko I a whonga o whakapotopot, o whakalaa. I lelei a whanua whakarufua, I a moana kaha. Whamarona atu ki e Kakai Tonga, ni murawa atu o whakakato o moho marui, I ngai aho koe ni ko tau situ a mi ai, a mai peke a honi. E tēn koe ni, ko tukange a whakamare koe ni ke hokata e putatia, tau marui whanua, ya mo yang minister ka pe ka tai ta mo ui e wa tan ko ai ki ko tu ko da Pule'anga kai
Teka tāte whahau ngā mo mai whiemi. Maraki. Kore ke heu hufanga te whakatapu. La whakahapa te Ipalemia. Mo ne video Ka mapa. watu a ngahi tutun Pule'anga. Ngahi tutuni whakakatanaka whakawhanua ke tāpun whakatapui COVID-19. I hono ngā wai ake ngahi mawhai o whaki e kup tau fit, mo tau hiwa, me lau ki hono punei o ngahi mea whakawhawha, wa fitu o ino aua, o e whama mawhai a no tāle. O e ei, o haa ko whakahapa i kau tahamui a mamani, fekau'aki mo e novo coronavirus, e kai COVID-19, o e mahaki o mawhora o mamani lahi, e au kei whakalalaha. I ngahi kutun whakaha, o hatunga whatutamaki ki he mo ui, COVID-19, wanoa. I hono fakatotonu, tukehe, katoe tāna ki ai ai kup taha, ono fitu e lao ke mo ui, ai kakai, wahi kaha'u, o tanima, mo e whakaha o ha mahat, whanonong, whatutamaki, I a tahataha maasi wanoa wa taha, mo nāu e te ta ofi o whasisi a mawhora o COVID-19 I loto I he Pule'anga o Tonga. Si whakawhao o e tukunga whakawhawha o e aho wa nima o katopa wanoa wa taha. O e ti, hono whakapapauki o e fuafua taha I MIQ o whakapapauki o me fuautua I he COVID-19 I he awhalaite wahiwa o katopa wape wa taha. O whakawai he komisiona leole o e polistonga, mo e tau katau a W.H.O. I hora tunga ko e ofisa whamawhai e kutu wono, o sikiua o lau ke no pulei, o ngahi mea whakawhawha, wahi fitu o noa ka ngahi tutun koe ni uraki. O pau ki kamata ngawe ake ngahi tutun koe ni, me kaimi kaha'u no taha, toko. Tusite Nov o Novemba wanoa wa taha, ki taha ni mahiwa o uli a monite a walo Novemba wanoa wa taha. Ua, o ngahi tutun koe ni, o pau ki ngawe aki te ki tomatau. Tolu. Koe hui koe ngahi taumua o ngahi tutun koe ni, tuku kehe ka fiema'u ka uhinga kehe I hono tuku ngā. Ka uisa toa e ngā whakauhinga rea, e kupono kou, ka tutun hono kou. Ka tutun hono whā, o pau ki ngāwe aki, ai tapui ai fialu aki, me taini walu e fiaki, ki ono kou kou. Nima. O pau ke nofo whakamawahi, ai taha ko toa te, I hono ngahi aki, tuku kehe te I he taunu o ke. Ei, wakamai te tutu atu a ngahi koroa o fiema'u I mili, no nā ngahi whamili, o tau ki ai ai tau kai, te utu, tona, te saporo, o e fruti, ke ma'u mea tokoni, ma ai whamili, whakatau taha pia. Ni, mai a ngahi nau whaito pe kuni ki a te wan whawhaito whawawā. O si, whahaupa ngahi hu maru COVID-19 wā. O ti, ngā we ake a ngahi ngā aue ai panke, no ngahi kautaha whapāngā. O I, whakai kina ai whāmon manu, whangatatapu. O e, au ke ngā we ko neini whai a ko kautaha whakahau ngā aue, o ikai ala tu, o ane ko ono whakauhinga, I te pile e I. Tutu whikano, o pau ke ta ofi ai ngā aue, ai mea, te whono ngā ahi, wala whanua ai kakai. Una ro whiki, o pau ke ta puni, ai te faka'auha ai ko toa, o ngā whetu, lai seni ke kawa māori.
Wow. O pau ke tāpuni ai kotoa o nā business. No nā ngāro sa business kotoa o laiseni. Tuku kehe ai nāhi tau whakatau anga lalahi, nāhi whaiforoa whakamu e te rete. No nāhi business whaka internet. No nāhi business whaka hoko me haki, o whakamofua e sea o komiti e nāhi lea whakawhawha. O wau, e hiro. O pau ke tāpuni ai kotoa o nāhi whare o ngawe aki e kakai. Nāhi tātonga, no nāhi kataha anga. O ange ko nāhi ako anga, nāhi whai angalo, nāhi kalak kawatonga, nāhi kalak spot, pinkou, nāhi whai kamasino, nāhi kātoanga, no nāhi ngāwe whaspot, nāhi whawhiewhia, nāhi whai nāhi mara, o nāhi whawhiewhia kehe, te nāhi kataha anga kulawe moia. O fūru, o pau ke whakanata, natanata, ai whakataha anga apisia kutu. Ke tōlahi ke toko mo fūru, i roto whare, ke toko wanoa kutu. Ia o pau ke iai a ofisa whamawhai o rotonga ai apisia. Tata, o pau ke mau e polistonga me kautau ai na fio, ma kau ofisa whamawhai, ai mawhai ke whahoko, ai ngahi tutun ko e ni. O hui koe tau mua ke maru, ai maru ai kakai, mo lo tau ai maru, ai mo ui ai kakai. Tāua. O whato ke kalamafua, o whakahoko e ata kotoa, ai rā mama whakai tanata, i e kaini kotoa pē, ia ke ngawe aki, ai nau marui, i e kaini kotoa. Tātou, o whakatu ke talamafua, ai kaha kotoa, ke toka i kina whakawhaituitui, ai maa koe ni maa, ia ke muimui ke kotoa o ngā whare, ke mo ui ai kakai. Ai a tuku atu e ko ngā mo ui, o whilawe ia mo tobi kahiwa. Tā whā, o pau ki ngā aki ai kotoa o ngā kuki, o ngā tutu to e ni, ke taha kotoa te i komata. Tuku ke a ngā ue, o ki kai ke ala tuku. Ka anima, e mafua ke whakaka ai kotoa o ngā ue, o ki kai ala ke tuku. Mo ngā ue whilawe i moia, aia ko hiki e te pile a, me hono ngā ue aki, e ngahi tutun koi ni. Tāno, o pau ke ta au whakaini, ano ngā ue aki, ngahi tutun whakakaka ngaka, wa whonua ke covid-19, na whakahoko he aho wanima o watoko a wāke wa taha, ki tonga tapa. Lolotonga a waha kaini, tāpuni, whakatap kapui. Wahaia i mukarofa i aho lako no wema, wāwhi wa taha, ke la he. Malo. Malo. Whamano ki a rotu la ke, no whahawa ke tutunu koi a Pule'anga, koe tainimi whaataa ni ke motoro kotope koe no whehui. Ke motore pe ke tau nawa pe a e whaapapa, pe a mo e whehui, ka e tuku mai ki ke kaupenoro, ke whaapapa no kari o ngai whehui ko ia. Ka whenai ke mi te tau moa e tai whehui. Maro. Tonga? Estava no CEO que famatala ko tuku mai a ni ko ba ko nga ko na ko o le ko COVID-19 o vai famatala ko ka kai holo i ni tia va sociale o to ba ki da Pule'anga ko he ko lo i famatala ko ni i na hinga fa politika ko ko te que mai mo ki famala que ya ka ba eu faço que eu tava com o Kolio essa matéria para mim e faz Pule'anga vai na hora falar que faz na matéria para mim
e po havia na taka info ko ki na hi fekau'aki ni te asosiare o ku kangani ya ni te nau no mau na tole na totonu ko ni to mai ko na tui o ku ke ko viti ai de fono malo faka'ulia Tena kare ta se. faka'ulia ko whenga whehu I ko whehu ko loi ko kia No ma ko ke ma winga bitore ni pe wa pe ki fa mara ana pe tu mo ko nya ke taimini. Ko le to ko taimini ma hino aupito ai kamata ko ia faka'auha ke fahifatongia ai faifatongia I mahina koe ai hawa e wakuna e hawa whitu me Christchurch. Patau, te tō mai peko ki tongani, te mahina tau tōru, kuia e whai community case e ua, e Christchurch. Ai ako koi taim peko e teke mahu haola hawhina mea ta, ne ka maka ewa na awa tō ngā mōui, mga i kuk fekau'aki, hono totonu, ke na fiema'u, e kau frontliners. Ai ako e hawa whitu. Sa I ato Pulelulu, na fiema'u leva ke e roko walu, na fiema'u ke sivi ka ato Pulelulu. Ai a papa sivi koe ki nau tolu, o ai pe toko wangea kahani mai e papa asisi. Sivi ki nau tolu ko ingape ko mahino pe tau fonga, totonu pe koe ki kau pasis ko tau kamei mui. Pe au ki po uri po to Pulelulu. Tau kere ki hengeng whalaite. Ni ma hengeng nau mawai telefon. Mawai telefon ni me taha kau ngāo ni lea'i. O ne whakaha mai o ku me tō oa e nau repeat ko sivi o postu. Sai koe I ne tōnga ko ia, hengeng I whalaite ko ia, wahiwa. Na te palewa ai ko ponga pe protocol ai lea'i. Pawe te swap to o mai. No ka. Ai na ngawale mai to ka he quarantine facility ke swap mai to ka. O mai o si ai ko mai si ka to ni ko misin ke. Ta misin o po ke to. Ai si ro aki na posti, si ro na posti. Si ro na to ro le ko swap for mai. Pena na to si na to faufaua. In lunchtime, ko taha pe whalaite. Ai ako ma'u ia koe pena arpeo si o ke koe si koe au mahina aupito posti. Pena o fekutake ora ke ministamu o konfeni mahina koe posti kens. Ai ako koe tu'unga ia oe case koe ia. Sai koe tau whanonga mai koe ni ki ahoni o ku mahina o mita nai CV mo e tau kei hanga pe hoko ta ka au ki o te aro konaka kui nai ku whama vahe'i ai Kakai Tonga Napa Wha kemou tolu e Rene veke o kimote o hopa toko ka ambeke o hake kui mahina o ni ki Kakai Tonga o whanonga mai. E nā kura vai lasi. O nā kura lasi o ke kuange mai ke kaini. Ke kaini tahau kai ke kuange mai. O tō tahu ni na o CV e no sila na negative moni ke. Ke tō ke kai wakahe ua. Tō tahu ni na is fully vaccinated. Aina mau ka pau kaha o posting. Na negative moni te no sila. Ke posting ke sivi ka tau whalaite. O kua no kinga. Ulu aki, o tau taka ni na suhu malu. Ai o mahino malo ki no sivi malu I. Ka pakua ki vailas pe whenga ke tuku si me ka malu. O fiu whenga ki vailas I kemou. Ulu aki, koe ua, ka pakua tau taka ni na kuke ki mu. O kia ai ka pepe ha tonga vai lasi o piki api he misi
Pero missing tonu le fai si un exhibit DNA virus. Aí pe taha ko tala pe ko ha como a virus o mate. Pe ko como a virus ko ki pe virus o finga kemou ya taha full vaccination. Pe ga de la kala fe ni. Ni ma faka'uha ko sayang ke tau alo ta ko for infection for atau ko hang CDC ya ko ke faka'uha. Mai ai ko foi ko kamata mai ko ta ko me ko ki hono faka'uha. Porque aqui, capaz de estar um novo datador que chega aqui para o pau e o virus, como a virus que o mate, o anti-baby virus que está o seu pelo toko, que está feito de alguma água, tão muito. Aí a coisa foi a copa pelo botão pé, está o e está todo positive case, feito de alguma água, que está todo seu aí. Que coisa como a DNA, né, virus né, os mate, que o anti-baby virus que o toko aí. Aí a coisa W.H.O matava pega do homem naquele. Tá? Kata ke pei ko ki fer peni ka ke o totasi ale. Ko tu da mini o fere ai tala noa mo me asi mai ai ke ka faki ko ke front line esto ne fa hoko ko nga we ke ka pasese. Wa ki front line ai o ko na pe ka te feru ke la confirm mai o front no ko wa front line ai o asma tala noa ne fo la wa tu ki hapai. Okay, asi mai pe tala noa ke tama fa wi pasi. Ko fehihi pe ko moni fanta no ko ni mo fehihi ko kwatro ke ko procedure normal ko ai how ko repatriation flight ko ilo pe i press conference ne fa ko fa ide ne ke lave ne ave ka to u frontliners ko ni o ko le na to no isolate up ni wa ka ni o ave ke quarantine ko na ko ilo ko positive ko no mo procedure pe ya ko to ki fra ko pe e dai bini que foi covid test ko ni algo positivo malo o ba fa si pe pisia ka pa ha kakai e taimini outside e outpatients no algo que vai lá o na fiesi pe na autoria e na gomo e pe na autoria na tonu o pa que pe vai pe kakai ni no vai pe na autoria no que mo poke ko va pe lá vai e faimahaki e taimini o alpe taha ia ki loto ki whanako pe mai o mai o ki sivi covid test pe aku ni o haa pe koe kakai malo Pe mate ko mata pe me ta pe ke totonu ko ia ke ka frontliners. Ana pe ura ben line ne ka mata fu ke ka frontliners na e ka pe ke na mo foma. Ko hange pe ha kapateu. Ko ina ko baka ni hamu research. Ayo kana e fare ke na no foma ya kana to e pena enau kala mo fo pena to ke to mai ko ke ne ki to ta na e ka de ma pena ya ke ai ko ma kala ma di ko ulie ai ko to ta ko ni me ko la ko pe ai ta se ko e tai mi ko ya o ko ta to ni pa o pe he ko ba ka ko to pe e ke ka ke no fu ko fran ai Toki whakatawa e na kakoe ko hinga pe faitu'utu'uni ko ni ko ni hamu Christchurch no ta wilo ko community ele ko ta pepe ko tipo i ko ne kai ka mai ko me agora que no siri que na autoru o sai que no siri que na autoru no si ma de forma cara ta pe negativo ta ko fra no si ko wata ko i hapai o mau mai pe ke o te alo ko te tu no te ko re tin pe ai ka fa e te no si te la no si yo ko me ko ki ka kai ko ya ma te ko te ke ha ta community transmission ta mo pe ta fa fo ina we ko ni ke ta si off ai quarantine site mo ta off ta si ko mo ni o ko na ma hen pe to na mo ye na kai pe ni Papa buat apa? Kalau tu buat ni flow, ni apa besi ni. Ayah kalau maga, fire nama ni pergi. Sorry. Ini mampai tahu soal apa boleh ni. Kalau kita siapa
tu se ni pe ela han fa ke mai fa mata ko tu mai ko pe sisi ani Olha, não, ninguém mais vivo mana vahe'i ko e kakai vai ko morrer. e fo ni ho ko no se ko fa mata ko e au ni hani le ga ki fiema'u ni ke kakai ko ni fo fa pa ni ko sisi se aupito fo ni ho ko ka ta ko agora foi que tinha uma boa de olhar para o Leva. Pues la gente ne fa un po' mai. Che fino o sia che la tua totonu poi così. E già fai una bari che causi da totonu così che si che già molto nella. E la ma poi ho fatto la che tipo che immagino che funzioni sapete che si vede. Poi sono o muone ko pe ko ko ya ka na to lo pe ba la si e ko da minia o ma ke ui pe ma ko ko ina ko ne ka mata na week post no ke ui pe to de te ko Thank you, Mom. ai da ko de ma pe ha ma to si ni ke si para que ko ina o pa ke pe e la ba pe ya que anche te ma lo que ande post ni pe ne ka tu pa na tu lo pe ya ko covid-19 pero Fahifahi no tomate que hay pero no que tapi kami betul tahu tokan apa tahu tahu itu mana jika kita tahu asal mereka tahu kita tahu ke fakatotonu waktu malam itu ada begitu kerja kakis tapi kalau nuan harusnya bagi keis tahu ke usaha ke tapi itu pada ini kerja ada kakis kalau tahu ke tahu aku sih mau kan tahu kaha'u perché se no pe è negativo sì ma tu che tongia per possibile negativo da todo che fare con il da todo che sta fare tutto qualche uno che ma storia che vogliamo le taha lolotonga Kataku ki fahifahi pe kaha'u palani ki he sifa Pule'anga mea ko ke lolotonga mau. enak ini kata Kaha'u palani ki he sifa Pule'anga me. Oh, sudah matar ya. Tu vuoi che mi dico esterno come arriva. Avevo fatto mai o se ho fatto capo di o aupito. Aí o que tu faz na área que camata pe aí o Silvia quando foi mal no fitu enau viva pange pe foi gostalan aí o Silvia pe foi weekend dia hange pe study week quando o famalolo aí foi essa na foi mal no fitu o que Soalnya, que Silvia foi viva tapi tak apa kamu tahu? tapi tak minta tadi mah soalnya ini pe urusan Nasi, Kataku siya ki What? posting case itong lolotonga ni. Fahifahi na yung siya kaha'u o lolotonga ni. Pule'anga kaha'u madali kaya na case ka case ko tayo Guarda, nei matri che io ho fatto con la Fahifahi, non ho problemi di Christchurch. Hai community transmission. Hai un po' come che tahu na dole fe alu wata. Ke tahu poco upaya Hawaii last minute tu boleh tak tahu. Bagi tahu dana tu le case tu na kus. Ke tahu dana tu ke was boleh tak tahu. Boleh tu community transmission na hoke. Bagi tak tahu na. Kalau mau ni na ko bana tak tahu na ke no ala ko na. Otro ya mana que tu comida community totonu. Mana to ba tu ro bunayo to totonu. Pero ne ko te prevenir que to ma lelei pe ko no ta ta que man no ta. soalnya Kataku ki fahifahi ke Tonga malu W.H.O hotel tanoa no foi toko ne taha pe falanga aupito ke mama kitua ua kia ua pe falanga ko tau me ngawe tunga ko ke tau me ngawe ke falanga pe ke lava titeki
te whainga mea ke tau mau o pita le whapapai uloka. Pe hao I kai ke te ia halau na me muri ane koe mitia whasosiale ke rou tala no kia ka whai mongo koe ni. Ane ka tau wilai no whawhala na tau ke mitia whasosiale I kai koe mitia rou tala no kia tai mini. Koe whewia na tolu koe lockdown I koe ni e kurikatia koe komisiona polisi. Koe lockdown I koe ni o ke pe lao na ke lao me kia na te me lao na lao ke na te senyare e se tu tau pe lo kini e tau ko mari watu o ku se la la ve I mo tala ngata o ki e konstituto ne e totonu fa mama la I mo totonu a solua to e mo ina mo o pa anga ni mama no nga ko kula tau e mo fu ki e ya ma ki Kakai kuna vanga o Kai na vanga o fu ke wesia la o ya pe tau taha mo pana taha o ia mo apply fa to o pe mo la na la ko ia e atensionale e toko ni no pu la o ko na failia ke tau failia o tau tala na ta ya ko sa o si pe mo ko ha ko e a tu uma e ni sta mo wi o hu ko ni ke fa na wa ko ano kala si ko ia no kaka ke ke o lunga mo ta fa la o tau ga to e o ke o malu in be se fa na wi ki be be fe ke e to kana malo. Porque eu faço mal. Eu tô. Kata ke whahoa wa ngā hitari pa toki tāna ki mai kia e si o umpe mo e nono. Koe ua kipe koe ola koe hu malu I ki e pong pongini. Aia koe hu malu koe ke tau tāpalo ki o lungani. O ku pese tia e balu ai tosi ka uluaki. Pea koe tosi tika ua. Pe koe hu malu ia e wa o pese tia e ono ua. Aia fia aupito ono teke maloki koe hu malu I ki e pese te balu. Aia bofi aupito ki e pese te hiva ngofulu. Aia befora amo te tau oba I e pese te hiva ngofulu. Topo ai tosi tika uluaki. Koe hu malu I koe e whanau, koe ki tonga tapuni o a o pese te fitu ua, pea ki e ua koe pese te fitu. Pea kai whamalo lahi ki e hau e ki mo kakai whanua, I he o mai koe ke whakahoko e tau hu malu I. Pea wai whakawhia a wito e ola e hu malu I a mamahu, koe tausi ka uluaki pese te hipata, koe tausi hono ua, Te koe hu malu I hono ua, fully vaccinated, pese te balu taha a mama. Aia ko whawhiamaria a wita tuku ngā koe ia. Ka koe kapaki koe taha ki e nofo koe ia I e nofo ana korontini, koe nofo koe ni o ku tau ia ke malu taha, whakatau ki e ngai tutuni ngā au e kotoa te, o whakahoko ki e nofo koe ia ai kaupase se no korontini ka ua ako ki ai kau ngā ue. Koe I mua afo na e whawhai na whanti whamaloisina o I kai ke toi iai ka whamaloisina. Te koha toi hū ki toa me e loki. Aia ka so I nofo, loka, malo, kai ke toi ngā unuha a tōta I nofo korontini ki toa me hano loki. Pea, ko tu pe koe ki tapaki pe koe ia e toi whaitike ta si o ki ai, pero tapaki koe ke misini pe a ngā ue. I tongani o viai ai whonga ngā ue o ku whamamani lahi international standards, ai quality assurance, o kune hanga tesi ai ngai misini ngā ue koini, me abu whamamani lahi ki musi, ke le whapapau I koe ngā ue whahoko heni o ku wako ki e tōna whamamani lahi te pese te te malu. O malo pito pe ai ko ti se ta kano mo makeke ko ka asise. O vi ai pe a tuna do to isi do so tira. Quando ko na do pe fa. No se ko ko va ki pe di re. Tuna ka wa ngari to no ko na we. Pe eke ko na we ko le ai. Ko na we ke ka ni pe ki du ko na we. La te ma ko pe ka ki fa lao.
Wala o pili o kula watu, kamata apo, o sikia o wondia. Mga tutuli ko ya. Ko e ngahi pia kala ke he ko me ya te semare. Ko me te aspa hendi, ko ahwani makatopana o te tutun fua ki toata, ki tonga. O kusaste ye toata, ta hu mai de ko ki tutun ki toata. Ma ko e bea kala na wala ko. Ko pili. Ko pili. Fatonu ke tu'uni koeni o kau faifahi ko tau kea i taha o me fatongia pe o kitai ke me whahoko na ke tūni a kuna tōru ko whamawhai ka wai e kautau ai na whio ka te o ki polisi o malaba i hane mo ua ki ha mo ko tangata amanu pe ka ngai ko kua tau tō ai a koe Malo aupito, koe ya kamu pe ke hende ni stapanga ke ekan pe kia ha komunita mai sama tawa ki he tampana ko ni ta covid ya malo ko le te na ya ke ata la ba o ki sa mala ala me pe ya ke ko ta fata ho ko e to wa ka ya ni to ko ni ki he covid ki he ta ni no ko ko to pero eso que se que ni sabe le pa ko ta ta fu no ya ki homo pala nau e koe ni e homo ka ofi koe ni ai fekau'aki koe o kumotu ke a te kama ke ni kai nani ni o kumotu ke ngai koloa ke to kama ke na moto ki to ki whamalanga te faka'ulia te whaosi pe ke ngai whamiri ko o toa lockdown ni koe ni o toa quarantine koe ni ai na ngahi koa i frontliners o ke na to kama ke mai ke ku o kuiai na situtaka ni pe na ko na mo ui to na mo ke na ko wa ki anya o te kia he to ko ni ko to ma ana na mai do o down ka e supply more like the different supplies there ni mai na fa pa ana ko le na Ape whakatuka e ua ki pepe mea ki ta whakatuka ma te teo Pule'anga, ka ki hene ki stapanga, ana ni spare mai teo Pule'e te pāna ngāo e Pule'anga, ki ke ngāhi whakatangata pēmi. Koe ua pe koe whawhetau atu whakatoa ku fua pe, koe kakai o whakatangata. Aia koe hene koe whakatama mea nes mahina pe kau whakatatanga. Ka ku whetangata pe ke tapenu me palemia, ke mahina pe ku totonu na mea kia whila pepa, ka o pia pe mo e whakalahi he totonu, ne o ato e whakaiki ki o e ngahi e mea o fiema'u e he keke lawa tauwhi. Aia ku koe kore pe ke ngahi businessi, ai o whakatape mahina pe te koe ngai whare koloa e atape ke nga wawa. I taini koe ki mua he curfew, ki mua he walu. Ka koe uhinga pe ke ngahi mea te whito. Ka koe mea ne whaitokanga ki ai mawhai, ke ua e ngau e hala ki te Kakai Tonga. Ka pia pe ngahi whakatama ke he ku whakanga ke mahina pe te ngahi kautaha i Pule'anga. Kautaha i Pule'anga. Ke mahina pe mo fua ngahi mea fiema'u te whito i teke lawa ta'ofi. Ko te ringa pe, ai ku pongponga la lahi e whito. Ka pia mo ngai whakaikiki. Ka pia e mo tokanga make ka te kinau tōru ane ku kinau tōru ku mea ki tōkanga. Ka pia e pe whoki ki tahi. Ki nau ngahi ma o mo ui, o pia me whakatama ke kia. Ka kukore peke toki se tutana peke atu na whakaikiki. Ke mahino a ki nau tōko ke lawa ta'ofi ke mahino. Ka kutui mau pe uringa, pe ta mua tūtuni, ke ta'ofi ka whakangata. Ka whakatokolahi ko pia me mara whanua.
yang tanah ki vahe'i ho to be tamit detalhe ye saya ada orang kalau tapi ini tahu kan malu marah Jadi faifa'i fekau'aki ha fa'anga allowance ma kehe o ku vahe'i ma ai kemou la lemu ako ni no to bana ai patient ko ni ko kita heba ko ni ko la ve'i pe foki ko te taha ni i COVID wa me to ta fonwa ka hanai ai kemou la lemu ako ni me ko le fahihala ko bito no to kanga ito ni ai patient ko le ya ha fa'anga allowance ko gi ko ya pe ta si atu na ka to unga ko wiku ke ma me he vai la si ai kemou la lemu ako ni ya me ki se hui pe taha ko ke COVID ba me te tau ka afonua ko si ai nai hana fa ba paui pe ka ha tala si ko ni COVID pe ko delta pe ko ha COVID no mo pe pe wa nai ha si ai patient ko ni ki si wa pe fa ba paui nai ai ka si ko ni COVID pe ka Ese era un software no acabo frontline stato così totonu come un boss che tu che comando vuoi dare adesso Quelle come quella che vai la sì, hai o che deve la magia ne che hanno sì, e pago stoma e il totonu, e vanno una bella trofea che mai non può tentare sì che mai non mau e mai pepa ma dico di special conditions sono che mai non tonga e non guarda qualcuna da febbraio e di male poi quando torni da venire con un altro e con te stai così o trovano per totonu assieme per te faka'ulia faka'ulia di molto mia idea quando è totonu con la vita o per te cos'è che vedete kata kita cetuna era que kita kuna que informar así que pero también fue que en panque me va a decir todo lo que habla con poco cheque te cati fufu te toki fuki auto taco la vez que fue que también me botaron a ver ai fufu y fufu manato taco ya se fue Kacina toko así fufu hani kuna tote era que fu que panque me que te problema pero con tetapi mata nasi fufu ni fekau'aki no fue bueno ai ihi te noto ko ki hani ki mai no ko mai ta fo ke fenomale de que no fo pe fo mu sai ne ba ga taha ki no ka la ma te no ta bolo pe auto ke ko no to ko si mo wa te no do ho ki no ai como la tuvo na auto na ya ta ni e ko no lelei ka ya no ko mai no ke ri se o ko mo fuwa mai no ke na business e la para ha mai ke malu kata ki be ka tai mine ki whakapoto aupito e ku ngā ke tata ula ki be o ku aure tunga whaka ekonomika ke ki i mana osia pe a pau ke fou mo e whakapoto e pe e whimau ke whapapau e bite whakapoto ngā ke tata e ko whamalo te ngina tōu na tōkoni ke tōtonu mai tata tuke ka pau ulahi ekonomika sa ekonomika tuanga pe hangi ngai programa mai ko de pe ke o se programa mimi ke at ngai programa mau inga o tem de tau pe ngai programa ndi mo pe mai ngai mitia ke he pe tem de tau pe o fei ngai tau tahi ma fala para politika le pe ke programa ke nolo ke fa papa u pe u ngo ku o atu pe ngai ngo ko ya o ku mau inga afi de pito ko me mau nga ko to me ngo e ahoni ko pe ko ya sia la ka ola
Nai puke mai kau flan lai ni. Na nau os matu koko na wahe api o sivi. Pe o nau hao. He ilo. Ka pau e te whai sivi hono wa. Pe ta mai ko mau na tono. Ka koe nu ka papau i mai e se lai kau ola he ahoni. Na e te puke whakafoki mai kau ngā oe he mahina uku mai toka taha e kau polau. O sivi. Pe o nau hao. Ka peheke he toka taha koe na e polau ki hapai. Ko o whaatu ki ho mō fofonga, mō tōri ki o Pule'anga. Ka peheke mō ngai whamiri tongani. Whakaamu pe. O ku waha a taimi koe ni me he aho Pulelulu ki he aho ni. O ku ikai ke hū ki tua. E maha ki he whonua. Mea faka'ulia ia. Ka pau ko hū e maha ki tua me he whonua. Koe fuu faka'auha faka'ulia ia. Tō ki he whonua. O whaatu ki o mō ngai whawhonga ki tō Pule'anga. Ka peheka ki mō tolu i tongani. Ka mō mea. Tōku he longa ki a pongpongi. Ka e ki i whakapoto i atu ai tata. Ko e keka pai ki e ne ua. Ko ngāwe aki i he whi hoa pe ua koni. O whaatu ka mō tolu kotape i heo pe. Mō mea.